kaseng FKJGP Mauring Keneng Circle hakashita regwe yang kalawan ya kendu yung menteri katanat Jing Ri ba el hek halor ka jing kendu jinge habedei bat ka jing mam yang Dr. Veterinary Mauring Keneng habakran mikinong thok khubor nakal yang ba Ferdinand Mauri General Secretary FKJGP Mauring Keneng Circle long ka jingwan kendu yung menteri katanat Veterinary kadai halor ka jing mam dan ki Dr. Permanent hakatay ka Veterinary Hospital Namar Doktor Uhaban Pet Bonteli ki Jaka. Nakaliang menteri katanat veterinary ulapan sengaw hak ginong yalam jong ka FKJGP Mauring Keneng paun sapen keluar ya kini ka jingnon kam ban bo Doktor Permanent hakatay ka veterinary dispensary. Nakaliang Presiden jong ka FKJGP uba Brista Maulong ulang ka jingmam dan Doktor Permanent kalakta shibun ya ka Mauring Keneng kamtam yaki pat ba Jing Ri para kerja ke poru ki dawai ki duna susu ulang nakaliang ke FKJGP Mauring Keneng ke kentu yaki bor penyai ke veterinary bakin penbiang yaki dawai kenang bahkan long ke jingerap yaki pat ba Jing Ri ulang ru ke dan ke farm jong ke sarkar Mauring Keneng Henry ke jing ke long baki pat ba ke than Mauring Keneng ki Jing Ri anda ki bu kerteng ban yo ki sembai sniang de ki snam kim yo re Henry kita ki sembai sniang ki let ai shaki way ki Jaka kumta ka seng FKJGP ka kentu ya ka sarkar ba ka farm ka badan Mauring Keneng ka dei ban penbiang shwa ki pat ba ka Mauring Keneng ki Jing Ri kumta ka seng kanum sha dalilai ru ya ki sembai ki bami na ka farm Mauring Keneng Balra Shakiway ki Jaka. Mon kedu jingi yang Minister Hek di badan charge ya ka veterinary and animal husbandry bacok ka fisheries ni te ka nore jingi hi kadai ka ba wani kedu ngibudin halor ketu gaji wan jingi hate po veterinary dispensary ka badan po mor kedai ya kajing bom yo ya tagi doktor ki balong long permanent atau ka dispensary nomor kumbangi ong kato kasi kumbangi le jurip ki doktor nakatay ka dispensary ki habban in charge ya ka Jaka kumba are likely kumwan sim ya ada wai ne ki kami ki doktor ki badan lang tay po more connect ndai hadukan mata kalong ba ngimpat yo ya tagi doktor tingwan ni kedu no i minister in charge bapak ya kana ka veterinary ba kita wah beliau yang kita doktor kita long permanent bagi long full fledged apa more keren veterinary dispensary ya kita kadang kadang rem nakal yang jung minister ru ila kularingi ba insale kampuloi ya kadang jing kepak jung i banbu no kita doktor hantai po dispensary more keren dum tang bagi doktor ki badan mata kalau ba ki habban in charge ya are likely kita kum kalat nongkrem bar kasor kham bar kamor keren Kemud tentang lada ini doktor Idan Supo pi kumka morun kenen kada kesinong ka balahe bar undai tang ka morun kenen bar kitu ki bambarjan ki badang hap apo ka sina di blok jong ka morun kenen te kum kesinong kut kumbaga oi pi ka puriang nang ta kitu ki pendeng ai ki lada ki labun ki bari jingri sak te ka thai rei lada ki ki jingri jo ki pang ki stom le si mo kadar kuar makawan ka flu te Hakapur wakil dan kami ki doktor ki fun tentang itu ki doktor wakil ki dan sekolah program dan segi dan sekuit wishka kinamla ban be udut untuk ban ai tak dawai ne ban ai tak injection nam tak itu ki merat ki ba yo ya ka klam kata kan ka ba ka jing chung ki pai ba ki penso singi kum ka sai dan kalian jungit ni budin ya kene dan kata daun barba kade kam ka ba mentahi nginta ya pai syaka kam yo ka syaka lab yo kam yo jam mo kum ki kena pulih mental le segi bon ki ba pulih artat andre ki le artat de kini ki kam Jing Ri bari sliang ri CRA ru te kata kata ko ka lam yo kam jami ki semla jungi arte ka dong ka thain kam tam sikini ki thain nong kendong te kata kata ko ba ngi i jangai ba ngi dong kam ya ki doktor ki ba pura hak te ka Jaka jungi dong ba en sa forward e gane sa ki doktor de sa ki di DVO ba ki pej e gane bat nakaliang ka department ru kin sa simkhia banthung ye ki doktor te Panggil saya Ibuddin, ada ka government kam, ada ka department kam simkhia, saya Ibuddin pada kami. Amrei kumasusi pat kelong ba kipai ba kilabu kerteng hadi asnam bro tal sampai sendang padio. Kerteng mereka kamyo na po na pam jong ka government
Dasa ka kamirap ya kipa iba bari ceri. Tapi kebelomu ta ki baru kipa sini bakta kesembai bami na turu umjiwa hadin mangilai curup tu senipan ngilap begitu staff yang tu bayo sembai balmi na po nang tu pam mo neng acakam ke pembiang sai kipa iba nong buk kerteng na kalian ki bari ceri po kathan ke dong mor neng regi kit sabar tu kit cino ngintip rena kalian keseng ke ong bala da ke pam ke badan po mor neng ke de sembai bami na tu de pembiang sai si kipa iba nong rep nong ri ceri sya kathan mor neng Pemdai bangkit itu sembai bumi pok mulang kit capun usla kit casora kit cekerem kulai kata gem syak lelelo pembiang syak tu badan pok mulang kenang ban long kit kelat jingirap nak tak peba jongkam mor konen kata nak kalian keseng keren ke besar